Omurukiko orubeire mwaro gwa Katunguru omugomborero ya Lake Katwe omu district ya Kasese abatura borekera kwetombeita bagumisengwe uwa ekozire kigendereire okubainaza bataine kubarareberere amaka gabo bareke kubonabonesa abantu akwa these are innocent people muso transport you go and carry but on Kazinga channel I wish we know copy of transport mujire go and do transport on Kazinga channel hati yahika papa karimkumbuka gwa hati mbabeiba transport ministry is not part of Uganda. Bashir Hanji omugambiro w'ekitongole kya Uganda Wildlife Authority uwa najango tubabazibire kureka nibenda kumanya ebibarukorera hari Kazinga channel hari abantu abatukuzigara uko samato gabo konka Kazinga channel tugambaho iri mpaka kandi nite tukujunanzibwa abintu byo nibikora mpaka nawe echo twine kumanya noha oiniriato eriyakozesa channel omato mukagago Uganda Wildlife Authority einemo mukono okagamato mukagago basara tugarga community members nagaba bakamabago n'abarugira heru ya Katunguru icyo nk'abantu bakatunguru tukuzibira abantu kwica gukora nitwa konka bakijo umungero ndiyo yo kwesa abana abaha ben batekamo investment yabo so nibenda ito baha tutakakora bo babe nubo bakora twatusaba abo bakugira ngo bo bakayikirizangana n'ebyapa bakora concessions babatuyemu kubanga nawasa kusanga bo bari yamuturetera n'urutaro babatuyemu babatware babahe myanya zabo mpaka ezo kudokinga then itwa matwaga batwe procedures muiza office mukoreke ka community then to operating tutere museve na karuru tudiye ni mwemere abamato gabo gazibirokora nibashabwa okuratora amatembezo batunje license nuko amato gabo gayicurizwe okugaruka mu kutambuza abarambuzi abine license twayanga bazigire konka okuza okuvugera yato mu Kazinga channel mazima bino kubaza bayanditsa nitwe so abarayanje tubakuza kuvugira tuzakubikiriza imwe mukatandika mwino bwato bwa FAIB hatu mwine za kainabi habweki nimukora selective implementation. This is a liberalized country. Liberalized country tuliyo mu competition ya business hati ngunyowe ikintu cyukora konki babari abakikora omurukiko ndorumwe Medrin Nabika orukujunanizibwa n'enshonga za license o ministry y'ebyobujubi nashobora amato agayikirizibwa okukorera hari Kazinga channel konka kuyikirizibwa kuza amizi oyine kuba oyine ebi you must be licensed oyine kuba oyine license Gashakwa Gilbert Muhanguza Markasese.